Reka twongere tubaye ikaze inshuti bakunzi ba TV 29 ni umwanya mwiza mugenda mumenyeraho amakuru agiye atandukanye tugira tunabifuriza impera nziza z'ukwezi kwa gatanu mwinjira mu kwezi kwa gatandatu. Ni byinshi bigenda bivugwa mu makuru y'imikino agiye atandukanye, ariko ndagira ngo dufate umwanya twigarukire ku ikipe ya Rayon Sport. Ntabwo turi bugaruke ku makimbirane agiye cyangwa amazi iminsi avugwa ku mpande z'abayobozi, kuko ibi ngibi turimo turabikoraho ku ruhande rwabyo. Tuzabaha icyegeranyo cyimbitse ku bijyanye na Sadate ndetse n'ubundi buyobozi cyangwa se n'akandi kanama ka Rayon Sport. Aho byo tugarukaho ni nko muri rusange uko amakipe agenda yiyubaka, haba ikipe ya Polisi, amakipe agiye atandukanye, ikipe nka za Musanze agiye zibona abatoza Seninga Innocent, amakipe nka Isigara agenda yongerera abakinnyi bayo amasezerano, ikipe nka Kiyovu Sport igenda igura abakinnyi bagiye batandukanye. Ekipe ya Rayon Sport twari dusanzwe tuzi ko idacikwa kuba yagura abakinnyi, ndetse niyo igihe cy'isoko n'igurisha cyaba kigitangira usanga nayo ihagaze neza cyane. Kuko ubu ngubu navuga noneho kugura abakinnyi irimo iragurwamo abakinnyi ku buryo bugiye budasobanutse, abantu benshi bagenda babaza impamvu yabyo bikagenda bibacanga. Ibi rero tukaba tugiye kubigarukaho ku bw'inkuru navuga ko iri buze kubabaza abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport, by'umwihariko umuzamu wabo navuga ko yaramaze kubafatira mu gihe kingana seza y'umwaka umwe, seza 2019-2020 ubwo yaravuye muri ekipe ya APR yirukanwe. Ni ukaba ari umunyezamu Kimenyi Yves waje kuba agurwa n'ikipe ya Kiyovu Sport kuri no mugoroba, waje kuba urangira ku itariki 26 z'ukwezi kwa gatanu 2020. Umunyezamu bikaba byarakunze kugenda bivugwa, ariko navuga ko amaherezo birangiye yerekeje muri ekipe ya Kiyovu Sport. Ubona ko ari ibintu bigiye bitungurana, wakibaza ukuntu abakinnyi nk'abangaba bakomeye batangiye kuva muri ekipe ya Rayon Sport kandi berekeza mu makipe y'umukeba. Uyu munyezamu rero Kimenyi Yves akaba asinye muri ekipe ya Kiyovu Sport imyaka igera kuri 2, ndetse n'amafaranga uvuga yuko ari amafaranga amwe amafaranga yifuzaga. Urize ko amafaranga y'abakinnyi b'Abanyarwanda adakunze kujya hanze, navuga yuko ari ibintu ubona yuko bitunguye abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport by'umwihariko. Ibi ngibi gusa ntabwo byagarukira ahangaha, ni amakuru avugwa ko cyase ibigaragara ari uko umukinnyi Kimenyi Yves ashobora gusinya n'ikipe ya Kiyovu Sport, cyase nubwo agiye mu ikipe ya Kiyovu Sport bishoboka ko ashobora kuyivamo atayikiniye. Uti ibi ngibi bizagenda gute? Mu masezerano Kimenyi Yves yarafitanye n'ikipe ya Rayon Sport akaba ari amasezerano bagiranye ubwo yavuga muri ekipe ya APR, ariko Rayon Sport ikaba itaramuhaye umushahara wiwe cyase amafaranga yari yaraguzwe ubwo yagomba kujya muri ekipe ya Rayon Sport. Anga akaba hari clause yari irimo, ariko Kimenyi Yves yaje kubavugurura mu gihe yerekezaga muri ekipe ya Kiyovu Sport. Iyi clause kunivuga Kimenyi Yves yabwiye ekipe ya Kiyovu Sport ko yemera kubasinyira akazabakinira, ariko mu gihe habonetse ekipe yaba yaratangiye gukina cyase yaba ataratangiye gukina na ekipe ya Kiyovu Sport, mu gihe haboneka ikipe hanze y'igihugu imushaka azasubiza amafaranga ikipe ya Kiyovu Sport yaramutanzeho, hanyuma nawe bakamuha release leta akahita yigira ku mugabane w'Iburayi cyangwa se ahandi muri Afurika yaba amaze kubona ikipe. Release leta ni icyemezo kikwemerera kuba wajya gukina mu yindi kipe, icyo cyemezo ukaba ugihabwa n'ikipe uvuyemo. Ibi ngibi bikaba bigaragaza ko Kimenyi Yves usibye kino kibazo wenda cy'indege zidakora cyangwa se amashampiyona agiye ahagarara, akaba yari afite amadiru menshi agiye atandukanye ku mugabane wa Afurika, byiboneka muri bino bihugu by'ibiyaga bigari. Navuga yuko nawe abizi neza yuko ingeno zitangira kugenda n'ubundi ashobora kuhita yerekeza, kuko afite cyangwa se habura icyemezo cya invitation cyo kugira ngo abe yakerekeza muri ayo makipe. Bigaragara ko n'ubundi gusinyira ikipe ya Kiyovu Sport nuko yagira ngo abone amafaranga yo kuba yakoresha muri bino bihe biri imbere, ariko n'ubundi arabizi neza ko ibihe byiza nibigaruka ayo mafaranga ashobora kuzasubiza Kiyovu Sport. Bigaragara ko ashobora no kuzaba mu ikipe ya Kiyovu Sport atayikiniye. Si umukinnyi wenyine ushobora kuva mu ikipe ya Rayon Sport muri buno buryo, kuko umukinnyi Rugwiro Herve nawe ashobora kuva mu ikipe ya Rayon Sport muri ubu buryo. Nawe ashobora kuba yajya mu ikipe ya Rayon hano mu Rwanda akaba yahabwa amafaranga, ariko yazabona indi kipe hanze y'igihugu ayo mafaranga akayasubiza, nawe bakamuha icyemezo kimwemerera kwigendera. Usibye abantu bakinnyi rero bashobora kuva muri ikipe ya Rayon Sport bagasinyira mu yandi makipe nayo bakazayavamo batayakiniye, ahubwo hari n'undi mukinnyi Rutanga akaba ari kapiteni y'ikipe ya Rayon Sport, nta gihindutse nawe kuri uno munsi cyangwa se ku munsi w'ejo bishobora kurangira asinyiye ekipe ya Kiyovu Sport. Uyu nguyu akaba yabasanze Raduna yerekeje muri ekipe ya Kiyovu Sport, ndetse akaba ari n'uwo bita Irambona Eric wagiye mu ikipe ya Kiyovu Sport. Nabo akaba ari amakipe abiri ari kugenda yigabagabanya abakinnyi b'ikipe ya Rayon Sport. Undi mukinnyi twavuga ni Sidibe nawe ushobora kwerekeza muri ekipe ya Kiyovu Sport, kuko nayo ibiganiro bikomeje nawe kuno munsi cyangwa ku munsi w'ejo ashobora kuba yasinya muri ekipe ya Kiyovu Sport.
wakibaza impamvu ikipe ya Kiyovu Sport iri kugenda itwara abana bakinnyi ku buryo bworoshye cyangwa se ubona ko igenda ikora akapapa ikipe ya Rayon Sport ku buryo bugiye bworoshye cyane. Rayon Sport mu mwaka w'imikino ikaba imaze gutakaza abakinnyi, ubona ko hari n'abandi bashaka kuba bakigendera nka Mugenika kuri Fabrice watangaje ko nta kibazo ko n'ubundi ibibazo biri muri ikipe ya Rayon Sport abizi kandi abimenyereye, avuga ati ngewe umuntu wese uzaza dushobora kuba twakorana apfa kuba ibyo mubwira yabyumva nanjye byambwira nkaba nabyumva. Ikipe ya Rayon Sport ikaba imaze gutakaza abakinnyi nka Irambona Eric wagiye muri ikipe ya Kiyovu Sport, hakaba Rado wagiye muri ikipe ya Polisi ndetse na Kimenyi Yves werekeje muri ikipe ya Sport, hakaba Kanutanga nawe ushaka kwerekeza muri ikipe ya Polisi na Sidibe ushaka kwerekeza muri ikipe ya Kiyovu Sport. Ese twakwaza ati ikipe ya Rayon Sport iraza gusigara he? Ese amakimbirane ari mu bayobozi aho ntazasanga ikipe n'ubundi yarasenyutse bakaba bakoresha abandi bakinnyi? Ese koko ikipe ya Rayon Sport abakinnyi bari ku isoko izasanga basigaye ku isoko nta masezerano bafite parayikwiriye? Ese zemera umwaka w'imikino w'2020-2021 uyibera imfabuzi zatangire bundi bushya? Ni byinshi wakibaza muri ino ikipe y'uruhererekane ubona ko ifitemo ibibazo byinshi bigiye bitandukanye, haba mu bakinnyi haba ndetse no mu buyobozi, ubona ko harimo ibibazo bigiye bitandukanye. Ku munsi rero tuzabagarukira ku mpamvu ndetse na bamwe bashaka kuba bohereza abakinnyi b'ikipe ya Rayon Sport mu yandi makipe atandukanye. Biravugwa yuko hari abayobozi bari kubwira bano bakinnyi ko batagomba gusinya mu gihe Sadata gihari. Abakinnyi nabo bakavuga bati ntabwo twakongera amasezerano turabona Gacinya mu ikipe, ntitwakongera amasezerano turabona Muvunyi mu ikipe, ntitwakongera amasezerano tutabanje guhabwa amafaranga yacu. Ibi rero byose byaba gutya ugasanga bamwe bari kuvuga ati mwebwe mugende mujye mu ikipe ya Kiyovu Sport, ugende ujye mu ikipe ya Polisi, ujya hanaho ugende ukine igihe iki n'iki tuzawagarura kandi ibintu bimeze neza cyane. Ni amakuru agenda avuga tugikomeza kuba twakurikirana kugira ngo tugende tubabwira byinshi bigiye bitandukanye, tunabasaba kuba mwakora subscribe mugasharinga ndetse mukarekinga n'inkuru zacu kugira ngo n'ubutaha muzabashe kuba mwamenya byinshi tugenda tubatangaza cyangwa tugenda tubagezaho isaha ku yindi. Umunsi w'ejo nibwo tuzagenda tubabwira byinshi bigiye bitandukanye ndetse na byinshi byimbitse mu kuba hari abakinnyi bari kuva muri ekipe ya Rayon Sport. Yari Ishimwe Olivier Bani ba TV 29, tunabashimira cyane, mukomeze mubane n'Imana kandi mugire umunsi mwiza.